Zdravo! Evo, dobro došli u moju domaću kuhinju. Evo, danas ćemo pripremiti jedan pravopilni, jedan desert. Odlučila sam jedan pravopilni provjereni recept da napravim jedan kuglov sa jabukama i njevenim apetitom keksom. Evo, ovdje sam izlomila baš apetit keks na sitnije komade. A ovdje imam do jedno 600 grama jabuka, ja sam ovo sad ogulila, evo ovako na kriške, po želji, jel su krupne, jel su kisele, jel su, uglavnom do jedno 600-700 grama jabuka i ovako izrendati. Najprije ćemo izrendati sad jabuke. Na ovako krupnije rende. Ne na sitnije. Evo. Evo vidite. Evo vidite. Izrendati jabuke. Tako. Ovo ćemo sada ostraniti. I ovo ćemo ovako vam odvojiti na stranu. Ovdje imamo, evo ovako. Ovdje imamo 4 komada jaja, a ovdje ćemo dodati 1-2 kašike šećera, sitnoga, 3 kašike i ovako 2 vanilin šećera, evo vidite, 2 kese.
I sad ćemo fino sad to sve izmutiti. I morate mikserom, ali ovako je brže. Ja volim ipak i staklene nekako, bolje mi baš fino uspjedne. Evo vidite, baš fino, da se fino izmuti. Ml ulja, ovako, pola čaše ovako ulja, mlijeka, jedno 200 ml, sad ćemo opet ovo izmiješati. Ovdje ćemo dodati mljeveni keks. A vi morate mljevenog keksa kako vi imate. Ja sam ovako iskomadala, baš morate keks kakav želite. Ali apetitom ovo sad baš ovako. Tako. I ovako isečemo ove jabuke. Sve tako. Sad ćemo dodati fino jedno 10 kašika brašna, ovako vidjet ćemo koliko po potrebi brašna. I jedan prašak za pecivo. Evo vidite, još ću ovo malo izmiješati da se sve sjedini. Evo, tačno tu. Evo. Evo vidite kako je baš fino smjesa. Sad ćemo dodavati, vidjet ćemo sad koliko će ići brašna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I dodat ćemo jedan pražak za pecivo. Sad ćemo fino opet ovako izmiješati sa brašnom. Tako dobro ga izmutiti.
8, 9, 10. I ne treba više. 10 kašika brašna. Da ne bude previše ni gusto, ni rijetko. Evo vidite kako baš fino smjesa mora biti. Baš fino. Da nema grudica, da nema onoga. Evo baš fino. Tako, sad smo ovdje posuli, evo imamo ovaj ovako kalup, evo vidite. Premazala sam ga uljom. Još ću posuti malo brašna, da se ne bi zalijepio svukuda. Svugdje. Tako. Tako. Jednostavno kuglo za 15-20 minuta, a ne gotov je. Doduše dok se ispeče trebam 30 minuta, ne mogu reći tako, baš 30. Evo ovako. Evo ovako. I na 180 stupnjeva peći dok se ne ispeče, jedno 30 minuta, pola sata. Tako. I sad ćemo ovako sve okolo da se uzjednači. Tako da se samo poravna, evo vidite. Evo vidite. Tako. Ovako da bude pola smjesi, ono kad počne da ono baš, da bude, on će biti baš fin kuglov, da kad počne rasti i sve, tako mora biti malo pola od kalupa. Znači kakav imate kalup, sad ne znam kako sve, ali ovako je u mene. I tako, sad idemo peći na jedno dok se ne ispeče. Evo sad sam fino ovaj gotovi kuglo, ispekao se. Sad ću ovako. Evo vidite kako sam baš fino napravila kuglov sa jabukama. Evo, baš fin. I sad ćemo posuti malo šećera u prahu. Evo vidite, baš je fin i baš nije ni suh, ni ništa.
Evo, ako vam se nešto dopada, sviđa, evo ovako možete se isto napraviti. Imate strelčić ispod videa. Na desnoj strani sve vam se fino piše. I tako recept. Evo, pogledajte. Eto. I lijep pozdrav za sve. Evo, pogledajte moje baš recepte i sve moje. I tako. I čao. Evo vidite kako je baš fino iznutra. Pravo fin kuglov. Evo. Evo pogledajte pravo fino iznutra. Baš fino. Morate sebi za goste, za što god. Evo. I čao.